Duna masisi a goroga kwa Beijing go tsena phuthego ya China le Afrika ya FOCAC. Fa ditlhopha tsa setšhaba di tla tshwara kgwedi e tlang le masome a mararo. Mme zebra se latlhegelwa mo motshamekong wa botsalano le Libya. Dumela ba tshotla mo ga dikgang tsa television tse di gasiwang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke bidiwa kaelo sa bone mme ke na le sentle mo go tsa puo ya diatla. Ditlhopha tsa setšhaba tse di tla tshwara kgwedi e tlang le masome a mararo. Taelo eo e ntshitswe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo boletseng gape gore palamente ya bolesome le bobedi e tla boetsa paka ya yone ka la botlhano wa beke eno. Tautona o rotloeditse Batswana go ya go tlhopha ka dipalo tse di go godimo ka letsatsi leo le diragatsa tshwanelo ya bone ya go itlhophela puso e ba e eletsang. Letsatsi la ditlhopho le latelang a tlhomilwe e le a boitapoloso go rotloetsa batlhophi go ya go tlhopha ka dipalo tse di kwa godimo. I am pleased to announce that the 12th Parliament of the Republic of Botswana will be dissolved on September 5th, 2024 in accordance with Section 90, subsection 3 of our Constitution, setting the stage for the upcoming general elections. On the same day, I will issue a writ of election instructing that these elections take place across all 61 constituencies in the Republic of Botswana. The nomination of presidential candidates is scheduled for Saturday, September 28th, 2024, to be held at the Gaborone High Court in line with Section 4 of the Presidential Elections Supplementary Provisions Act. Additionally, nominations for both parliamentary and council candidates will occur on Friday, October 4th, 2024, as stipulated by Section 34, subsection 2 of the Electoral Act. Following the diligent preparations by the Independent Electoral Commission, the general elections will take place on Wednesday, October 30th, 2024. To promote higher voter turnout, I am also pleased to declare both October 30th and October 31st, 2024 as public holidays. Tautona Mokgweetsi Masisi o gorogile kwa Beijing, China go tsena phuthego kgolo ya boherabongwe ya tirisano mmogo ya mafatshe a Afrika le la China e tla bulwang semmuso ka labone. Phuthego eo e tla tsenwa ke baeteledipele ba mafatshe a Afrika ga mmogo le baemedi ba makgotla a African Union le lekgotla la ditšhaba go beta tsela ya go isago mmogo le go tswelelopele ya botlhe. Phuthego e ya FOCAC e tshwarwang morago ga dingwaga tse tharo e tla phutha baeteledipele ba mafatshe a Afrika le masome a matlhano le boraro go akarediwa la Botswana go a naya sebaka sa go atolosa maitlamo a tirisano mmogo mo megameng e farologaneng e akaretsang peeletso le papadi. Lefatshe la China la itsholelo ya lone e le mo maemong a bobedi mo lefatsheng ka bophara ebile e tumile ka go itlhoma go godimo mo mererong ya tsamaranyane le eletsa go ema nokeng mafatshe a Afrika a tshwana le Botswana mo maitlamong a one a tlhabololo ya tsa senela ruri. Kwa bothokong jwa phuthego eo ya FOCAC, Tautona Masisi o tla solofetse go kopana le Tautona wa China Xi Jinping kwa batla nonotshang le go fetla botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe a Botswana le China a sa leng a dirisana go tloga ka 1975. Ka nako eno tla gabagantsa kwa Beijing, China go buisana le mmegadikgang wa BTV News o tshedile o nkabetse gore ba mo dinakong ka leeto la ga Tautona ka koo. Go lebega yo e tla re latlhegela wetsho mme hela motshwarelo mokamedi wa lekalana la Botswana Fiber Networks re Mphokolese a re lekalana leo le kgonne maitlamo a lone a go isa maranyana internet le ditlamelo tse dingwe kwa dikgwebong le kwa setšhabeng. Fa buisa begadikgang o tlhalositse fa katlego ya lekalana leo mo dingwageng tse di lesome ya akaretsa go gokelela maranyane a smart bots mo metseng le go tswe dikhamphane ka tsa ditlhaeletsanyo le ditlamelo. Ke go lebodira dipotso le Alton Kgothalala. Lekalana la puso la Bofinet le simolotse go dira ka ngwaga wa 2013 ka makelo a go thusa dikhamphane tsa tlhaeletsanyo le dikhamphane tse di gokela maranyane a internet ka ditamelo. Mo dingwageng tse di lesome lekalana leo
le kgonne go isa dithaeletsanyo le maranyane kwa mahelong a kgakala le ditamelo ka go atolosa ditirelo ka dikilomitara di heta dikete di le 12 ke gore 12.4 kilometers. We are looking forward to the next phases for this. Maikelo ka gore kwa bohelong re bo re gokeletse metse e le 503 maranyane a smart boards that have been gazetted are 503. And the idea is that each and every village should have this connectivity. And let us continue to work together towards a brighter and digitally enabled Botswana. Our doors a re tswelle re bereka mmogo go netefatsa gore ha tshela Botswana le gatela pele mo tirisong ya maranyane re teng ha le bata thuso. And of course input in terms of how we can improve things. La go ntse jalo bogodi jwa megala di thaeletsano bo busetsa tiro ya Bofinet kwa morago. Fiber is made of glass. So when it is cut, you do not just connect it like it's copper. There is specialized machinery that is being required to fusion splice the glass itself, and it's a process. Go tsaya nako go baakanya megala e kgaotsweng ka ntha ya bogodu ba utswa le didirisiwa tsa motakase wa letsatsi le o kwane le malatha. Perpetrators will steal our solar panels, our batteries, and even our fuel in standby generators. Motshwarelela mookamedi wa Bofinet Rempokolese a le kana lo le ikemiseditse go thabolla matshelo a setšhaba kwa magaeng ka ditsela tse di harologanyeng ka labetse motswatsa bo le mo go ditshani di dirisiwa tsa itshidilo mmele le go abela dikolo di hita 64 dikhomputara ke o lebogile ra dipotsane Botswana Television ga borone. Boithaopo mo setšhabeng ke sengwe se se botlhokwa ka bo kgona go tokafatsa matshelo a batho le go lere ditlhabololo se se builwe kwa Gabane ke kgosi ya motse wa Manyana kgosi ke Binatshweni Musielele mo moletlong o neng o rulagantswe ke kereke ya St. Peter's Roman Catholic go lemoga le go leboga seabe sa Rre Ambrose Mogojwe yo o nang le sebaka se se leele a dira ka boithaopo mo ditirong tsa setšhaba. Abigail Samson. Moletlo o wa go leboga Rre Mogojwe mo ditirong tsa boithaopi tsa di dirileng mo dingwageng tse di 50 mo palamente wa kgaolo ya Kagiso Mmusi le mothusatona mo lephateng la thuto le tlhabololo dikitso Mmenane ke Makwinja le bone ba ne ba tsene moletlo o go lemoga seabe sa gagwe. Le fa go ntse jalo Kgosi Musielele o ka ile fa itumediswa ke go bona kereke e mo leboga a santse a le mo botshelong ka seo se rotloetsa batho go nna le mowa wa boithaopo. O supile fa ditiro tsa boithaopo di le mosola mo metseng ka ditswakgakala di tlisa ditlhabololo di tshwanang le go agiwa ga dikolo ebile di rotloetsa tshwaragano. La utlwa go teme phato e ne le batho ba e leng gore e ne le ba khosinyane le ba morafe ba kgona gore ba age le dikolo le dikereke gomo e ne le go ithaopa fo gare ga rona ebile re mo ipelela gompieno ke motho wa re ka reng ke sekai mo baneng ba rona ba batla tlang ko morago go itse gore go ithaopa go a busetsa. Re mahano re tla go leboga mo letsatsing le la gompieno le wena o le teng re go re thank you o re tshwere o re diretse mo go harologaneng re le bantsi thata o re bolokile o re setse le rona le mo boitumelong le re le mo kutlo botlhokong. Gona sepese sa busula so ka se mo akanyetsa ga di tsoro mo ga go tlogelang ga tshile go tla nna jang mme re le leboge thata ka tiro e le dirileng betso ke modimo hela a tla le lebogana. Rre Mogojwe a re tiro ya boithaopo ga se tiro e bonolo e batla ona le maikemisetso ebile o le boikobo. Le ha ke ithaopa yana se se intumedisang ka modimo ba gae gore modimo o mpile tlo e tona e kana ka tlo mme a se ka tsenya makgarakgatšhane mo pelong yana a tsenya lorato kagiso boitumelo le boikokobetso jang dilo tse ke tsone di mperekela mo botshelong ba ke re Rre Mogojwe o e kgonne ka gore o na ikokobetsa a kgona gore a nne yo utlwa. Dikereke di rotloeditse go tswalla ditlhama mekgatlho e tlangwa kang baithaopi go thusa puso go tlhabolola matshelo a batho. Abigail Samson, BTV News, Gabane.
baitsanape ba mohama wa kgaso ba kgaolo ya Afrika ba kgothaditswe go inakanya le tiriso ya maranyane a artificial intelligence go tokafatsa ka fa ba senolelang mafatshe a sele polelo ya Afrika teng le se Afrika e leng sone fa a bua ka phuthegong eo ya African Union of Broadcasting motshwarela tautona Reslam Botswana a re e re lentswe maranyane a ka nna le ditlamorago tse di seng molemo a ka thusa gape go tokafatsa le go fa mohama o boleng. Complex landscape of artificial intelligence in the audiovisual industry, we must also be aware of both its potential benefits and challenges. Artificial intelligence can vastly improve content generation efficiencies, enhance audience experiences, and offer creative innovations. It also poses risks such as reduced job opportunities and ethical concerns regarding content authenticity. I urge you to remain vigilant and intentional on how we integrate artificial intelligence technologies into our media strategies to ensure that they serve as tools for empowerment rather than detractors to our rich cultural narratives. Le tokafaditsweng la ipelegeng le a kgoletswe go inola setšhaba mo lehumeng le go fokotsa letlhoko la ditiro ka jaana le tlhabolotswe go itlhatlhelela setšhaba ka dikitso tse ba ka itsetsang ka tsone se se buile ke modulasetulo ya khansele ya Phalape Re Jordan Makura kwa phuthegong ya boraro ya khansele go itsone Sakeng. Ga e sa le go rurufadiwa go nna khansele Re Makura re mo lebakeng le ba ipelela diphitlhelelo di le mmalwa go akarediwa palo ya batho ba ba tshologetseng lenaneo la ipelegeng segolo jang bomme. During 23-24 financial year, a total of 38 palo ya batho ba le dikete di le 32 le 132 ba ungwetswe mo lenaneong la ipelegeng ka palo ya bomme le dikete di le 27 le 992 7,992. E re lentswa khansele e fitlheletse tse dintle di le dintsi modulasetulo o ka ile fa tshwengwa ke palo ya dikgetsi tsa kgokgontsho ya bong le go dirisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase botlhaswa. Cases of gender-based violence are perpetually increasing. Dikgetsi tsa kgokgontsho ya bong di tsweletse ka go golela pele mme kgaolo ya rona e ne e sa ipaakanyetsa mathata a tshwanang le a mo go tsone go gola thata tiriso botlhaswa ya bana ba dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo. Stands at 20 victims. Of these cases, 8 of them are currently before the courts of law. Bangwe ba makhanselara ba ne ba akgela mo pegong ya modulasetulo. Re sologela gore puso e tla re neela madi a lekaneng go thabola ditsela go dira di-storage system go tsenya dipone mo kgaolong ya Phalape le go tsenya ditsela mo dikgaolong tse dingwe tse di surround Phalape ka gore santse re tshwaragane le bakaoleng. Me ra le boga gompieno mo speeching sa gagwe se supa gore nya landfill ya no madi a approve mo go rang gore re tana ka kgollesego ka gore botsogo ja motho bo tsa pele me ha landfill sa nna sent go ra gore re nna le bothata go no ho dingwe tsa dilo tse re di hitheletse mo counseling ya re tshwanetse gore re di lebogele council o theka bophara ke khanya mananeo a ntse a ntshiwa ke government ra bona me re le counseling ga modulasetulo se tseno a bua o buile gore go na le di thabololo tse di tang tse e leng gore ke tsa di-transaction tsone tse e leng gore jaanong di tabo di dira ditsela tse ko di-extensioning tse e leng gore ditsela teng di ta di le package go ta gona le mesele ya kgopo ya metsi go ta gona le dipone go ta gona le dilo tse dintsi re kgonne gore re thuse Batswana ka ba sokolang ka teng mo ditirong tsa mananeo a teng a puso mme re kgonne go ipelegeng di CCP di project e jalo re kgonne go kabakanya ka re kabakanyang ka teng. Makhanselara a kopile go ya go neela setšhaba pego eo le se se dumalanong pele paka ya bone e wela go itsone Sakeng Botswana Television Phalape. Wetso o lebeletse dikgang tsa Botswana Television mme le wa ta go botsweletse o ntse o na le rona kereke ya Apostolic Faith Mission e itlamile go thusa mo go tsholetseng serumo sa lenyalo le go supa boleng jwa lone ka maiteko a go itebaganya le seo kereke eo ya toropo ya Jwaneng e ne e tshegeditse thuto puisano ya go tlhella maloko a yone a banyalani ka thuto tsa temothuo ko masimong a LWETSE fa ba fa maele a go tlhabolola matshelo a bone le gone go itshetsa Thato Ranna.
e re ntswa lefatshe leno le na le dikgang tse di kwa godimo tsa thalano mo makgotleng a ditsheko, mananeo a go tshwana le ga a fe banyalani sebaka sa go itirela letseno fela ka a fa banyalani sebaka sa go emana nokeng le go itse tse balekane ba bone ba di batlang. Le le leng teng ke gore me re batla networking and benchmarking mo e leng gore batho ba ithuta mo go ba bangwe gore ba ka tokasa ka se tlhela gore ga se batho ba le bantsi ba ba ratang agriculture ba ba ratang farming. So by bringing the couples together ne re eletsa gore ba share mono o tshwanang le di-couple so that ba kgone go supportana mo malapeng a bone. E ga ile gore ba tsena mo agriculture ba kgone go supportana mo agriculture. Re di-couple re tlhokana le go dira kana le go na le matshelo a manang le tsa itshetso tsa botshelo ka segompieno. E ka nna ka leruo, e ka nna ka temo, e ka nna ka eng hela gore re nne di-couple kana re nne banyalani ba e leng gore ba na le velo e rileng mo go tse di tshwaregang tsa selegae mo nakong tsa gompieno. Pele ga o ka dira a business tshwanetse gore o redisane le mokapelo wa gago. Ga o tsogela gore mosadi morago gore ndolo ke o eme gante re tlo tsenya shedile ene a sa itse business ya farming e dingalo ga e dingalo. Banyalani ba ne ba nna le sebaka sa go ithuta dilo tse di farologaneng mo tshimong e di tshwana le thuo ya dipudi le gone go lema dijalo ka go farologana. Ga se re bua ka thuo ya small stock go tlhela re lebile le one ya dikgomo. Se botlhokwa thata ke yone tlhokomelo go simolola hela ka se di se jang go ya ko animal health kana ka Setswana re botsogo ba leruo. Sentle re rotloetse Batswana gone gore ba nne le mo ba go bitsang ba re di vaccination program go itse gone gore ba vaccinate yang ka paka e feng ga ba go rileng. Ga o bua ka leruo hela betso lebela environment a wentse ya pele he ke batla go bua dipudi mo tshimong hela o dile ngwahela gore e kgona go ja mo go tlhagetseng kana mo e leng gore mmele wa yone tebe kgotsogetse e na dikgota tsotlhe 2 hectares e le ngwahela. Kereke ya Apostolic Faith Mission e eletsa fa dikereke tse dingwe di ka nna le thulaganyo ya motlhale o go thusa go aga manyalo le gone go aga malapa a motia. Thato Ranna, BTV News, LWETSE. Mokamela kampa ya masole ya Botswana kwa Phanda Matenga, Brigadier Benjamin Masunga a re mophato masole a Botswana o motutsontsong ya kgwedi tse tharo o fiwa sebaka go kopana le setšhaba go itoma go kaganyane a mangwe a botshelo. Brigadier Masunga o ne a bua se kwa letsatsing le le neng le rulagantswe go kopanya masole le setšhaba mo ditirong tsa itshidilo mmele le go ikitse seemo sa boitekanelo kwa Phanda Matenga. Kitso Taemane. Sebaka se sa go tlotlomatsa botsogo jo bo lolameng e ne e le tshiamelo e e lekaneng ya go kgwa setšhega masole go tswa mo ikatisong e e mašetla ya bone gore jaanong ba ikakole sentle le setšhaba. Makalana mangwe a bona go le botlhokwa gore ba tlhatlhele mophato wa masole ka dikitso tse di amang maikutlo, botsalano le tiriso ya madi ka kelelo go ka itshetsa sentle morago ga itutuntsho. This sentiment speaks to the importance of mental resilience, of cultivating a mindset. Go botlhokwa go itlhokomela le go tsaya botsogo jwa rona ka tlhoafalo, segolo jang botsogo jwa tlhaloganyo, ka gore tlhaloganyo e e itekanetseng e ntsha dikakanyo le maduo a mantle ga mmogo le go nonotsha mmele wa motho, maikutlo le ko tirong. Ke ratang ka leboga setšhaba gore ema nokeng. Your unwavering support, often behind the scenes, is crucial to our operations. Enhance team cohesion. This is to say, we foster connections amongst team members through group activities which we are going to later engage in. We also intended rotloetsa mophato gore ba dirisane sentle ka nako tsotlhe. Mme tiro e re thusa go tlhabolola tirisano mmogo ya masole ga mmogo le morafe. From most of the services, we saw it befitting to bring those services closer to the instructors, closer to the trainees,
as they will soon be joining the rest of the community upon their graduation. Mophato o wa masole ba itumeletse sebaka se ba tlhalosa fa se le botlhokwa mo matshelong a bone. Ntse re traina ka teng, ntse re traina in an intensive way e senang rest ka teng. Mme gompieno tsatsi la wellness ya gompieno ke tsela nngwe ya gore re relaxise mebele ya rona le ditlhaloganyo tsa re lapolose ditlhaloganyo tsa rona. Go tlo gore thusa thata gore re tle re kgone gore re tswelele re tselele batho ba bangwe kwa ntle cause go ga teng go tlo gore ba akanya gore ba ene relaxed mood. So go ga teng hela go botlhokwa thata mo rona gore berekise re thata. Setšhaba se rotloediwa go ema masole nokeng ka go tla ka ditsela tsa go tlhabolola botsogo jwa bone segolo jang ka tse di amang maikutlo, botsalano le tiriso ya madi e lolameng. Kitso Temane, Botswana Television, Banda Matenga. Botso di wela gona ha mme a re lebeletsa metshameko le Edwin. Mothetso madume dumela tsebe gore diwa e gole e gaufi ya itheletsa tlhwa tsebe o mogeletsa metshameko ke dima shakgomo metsonetsare tikologo ya bobedi ya kgaisano ya mabelo a dikoloi ya Botswana Off-Road Racing Championship e tla tshegediwa kgwedi eno e le masome a mabedi le bongwe kwa motsing wa Mantshwabisi fa bua kwa phuthegong ya bobega dikgang mono ga borone molwaganyi wa lebelo leo go tswa ko Sairo Motorsport Moin Ahmad o tlhalositse fa ba ikelela go tshegetsa tota ditikologo tsa lebelo leo ko mafelong a farologaneng a lefatshe leno Tshepo ke himile le Victoria Dikgang Kapego. Tikologo ya ntlha ya kgaisano eo e ne e bidiwa John Desert Challenge e ne e tshegeditswe ka kgwedi ya Sete bosigo mo ngwaga. Ahmed o ne a tswelela ka go tlhalosa fa ba golagane le ba Cresta Hotels ba batla ba thusang ka tsa maroko le dijo tsa bakgweetsi. Pele ga kgaisano e lefatshe leno le ne le ise le tshegetse kgaisano ya mothale o mme re ntse re ikagile ka mafatshe a mabapi a tshwana le la Aforika Borwa go tshegetsa kgaisano. Seemo se se tla fetoga jaaka lekgotla la Botswana Motorsport ka tshwaragano le dikhamphane tse di ikemetseng ka nosi ba tshwere ka thata go godisa motshameko o. Re setse jaanong re na le matlhale le dikitso tsa go tshegetsa dikgaisano tsa rona mo gae. At Cresta Hotels, we are dedicated to creating exceptional experiences for our guests. And through this partnership, re le ba Cresta Hotels re itlamile go fa ditirelo tsa maemo a ntlha. Kgolagano e tla tswelisa se re ntse re se dira ebile e tla thusa go godisa lefatshe leno mo go tsa bojanala jaaka batho ka bontsi ba tla bo ba phuthaganetse kwano go phadisana mo kgaisanong le go tla go e bogela. Enhance the experience for participants, for the fans and visitors who will be coming through, while also highlighting Botswana as a premier destination for sports tourism. Lebelo leo le le ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Motorsport la akaretsa sekgale sa 300 km mme le tla simolola e be le felela ko motseng wa Mantshwabisi go tla bo go phadisa bakgweetsi ba mono gae le ba lefatshe la Aforika Borwa mo kgaisanong eo. Motorsport is a discipline often overlooked by corporates. Gantsi mabelo a dikuta le dikoloi a nna a tsewa motlhofo ke bana le seabe ka go farologana ebile kgaisano e ntseng e itsege thata mono gae ke ya Desert Race. Gompieno re itemogela tshimologo ya kgaisano ya mabelo a dikoloi e simolotsweng ke Batswana mono gae ka fa tlase ga lekgotla la Botswana Motorsport. By a Botswana affiliate under the Botswana Motorsport. We're looking forward to the collaboration with Cresta and re itumelela thotloetso ya dikhamphane ka go farologana mo kgaisanong e. Re ipaakanyeditse tikologo e latelang banana ka bontsi ba mo motshamekong o mme ebile ba na le bokgoni ka jalo ba tlhokana le thotloetso. A lot of potential as drivers and they need support from all of us. Metseletsele eo ya kgaisano ya Botswana Off-Road Racing Championship e tla tswelela gape kgwedi ya Ngwanatsele le a Sedimonthole mo ngwaga. Tshepo ke himile PTV Sport Gaborone. Motabogi wa monogae Gloria Majaga o feditse mo maemong a botlhano mo lebelong la di-hits la bomme la 100 meters T13 kwa metshamekong ya di-Paralympic e tsweletseng kwa France. Majaga o tlhomile nako ya gagwe e ntšha e gaisitseng kana new personal best ya 13.1
0.12 seconds. Le fa go ntse jalo Majaga o reteletswe ke go iponela phatla kwa makgaolakganyeng. Lebelo leo le fentswe ke Lamia Valiyeva wa Azerbaijan fa Iglesias Foneiro wa Brazil a feditse mo go a bobedi. Majaga jaanong o tla phadisanya gape ka Labone mo di-hits tsa lebelo la 400 meters T13. Motabogi yo mongwe wa lefatshe leno Edwin Masuri ene o tla phadisanya ka Labone mo makgaolakganyeng a lebelo la borre la 400 meters T13. Re gatela pele ka tsa kgwele ya dinao setlhopha se segolwane sa bosetšhaba sa borre sa kgwele ya dinao The Zebras se tsweletse ka ikatiso ko Tripoli, Libya go ipaakanyetsa motshameko wa bone le sa Mauritania wa go ipatla phatla kwa kgaisanong ya sejana sa Afrika. Motshameko o ka matlhatso kwa Mauritania Tshegofatso Badubi ka dintlha. Go ithokoletsa motshameko o wa Mauritania, setlhopha sa The Zebras se tshamekile metshameko ya botsalano e le mebedi ka mathatso le ka Sontaga kgatlhanong le setlhopha sa Libya. Mokatisi Didier Gomez da Rosa a re metshameko eo ya botsalano e supile dilo dingwe ke ka moo a neng a dirisa ikatiso ya letsatsi la mosupologo go baakanya diphoso tseo. So we correct some le baakanya phoso e re neng re dirile ka mathatso ya go palelwa ke go laola kgwele mme gompieno ke a bona gore ba tlhaloganya se ba tshwanetseng go se dira mo motshamekong wa Mauritania. Mongwe le mongwe o tshameka a tiisitse moko ka ba batla go ipona ba tshameka metshameko e mebedi e tang. Malatsi a mararo a re ntseng mo lehatsheng la Libya a na le maduo a nametsang. Metshameko eo ya botsalano e tiisitse batshameki moko ka jaana ba kgonne go kala tshameko ya bone pele ga motshameko mogolo wa mathatso. Well done to the boys ka performance ya teng. So I'm looking forward to game ya Mauritania. Ke leboga batshameki ka tshameko e nte e ba e supileng. Re emetse motshameko wa Mauritania ka ke one o botlhokwa thata. E re sa tswang go e tshameka e ne le go baakanya diphoso tse re di dirileng mo metshamekong ya Mozambique le Somalia. Setlhopha se kitanye ebile ke solohetsa batswana gore re ya go bereka ka nata kwa Mauritania ka re tlhokana le dintlha tse tharo mo metshamekong o wa ntlha. If we win the first game, then we know gore we are halfway into the AFCON. Mo motshamekong wa bone wa bobedi o neng go sena balatedi, setlhopha sa The Zebras se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Libya morago ga go nosetswa ke Ronald Fortune ka thago ya penalty. Tshegofatso Badubi, BTV Sport, Tripoli, Libya. Fa re boela monogae setlhopha sa kgwele ya dinao sa bomme sa Double Action ke sone se se fentseng kgaisano ya bobedi ya Bridget Lebalelo Legacy Cup morago ga go nota sa Mazoti FC ka nno go lefela ka mafelo a beke kwa Mogoditshane a rutwe Tshepo ke himile ka dintlha. Setlhopha sa Double Action se simotse motshameko o se le ko tlase ka ditlhaselo tse di bokoa. Mazoti FC ka fa letlhakoreng le lengwe ba le mashita le tomagano ya bone e kgatlhisa mme ba bona sebaka sa go nosa makgetlho a mabedi sebe segolo ba retelelwa ke go di dirisa sentle. Le fa go ntse jalo mo motsotsong wa bolesome le borwa ba bongwe motsamao wa motshameka gare wa Double Action Segakolo Didukanyana le motshameka pele Peggy Maneo wa neela setlhopha seo no ya ketapele go fitlha ba ya boikhutsong ba ntse ba tshwere ketapele eo. Karolo ya bobedi ditlhopha tsa dira diphetogo go leka go oketsa lebelo la metshameko mme fela maiteko ao a sa tswe sepe. Motshameko o fela ka nno e le nngwe ya Double Action le fela la Mazoti FC. Tournament ya gompieno ne le tournament ya la e leng gore e ne siame ebile ke bona ile tournament e tileng kana go e siameng ka gore re ipakanyetsa gore re go simolla league le go tshameka FA Cup so e ne batla gore re lemoge diphoso tsa rona le ha re siamente le gore ha re tswa ga go pele ra go ipankanya ha kae. Re feel gore we could have had a lead in the game. We wasted so many chances, but we're not taking away anything from the team that won. They gave us a tough encounter and we still knew they won't be an easy opponent like that game is before. So they gave their all, we gave their all, and then the day they became victorious. Moulaganyi wa kgaisano eo Bridget Lebalelo a re maikaelelo a yone ke go thusa ba ba dikobo dikhutshwane le go gorisa kgwele ya dinao ya bomme mono gae. The tournament is called the Bridget Lebalelo Legacy Cup. It's a tournament that is done to give to the less privileged children and also to promote women's football. It's a pre-season tournament ya basadi hela ka bona na di teams tsa basadi gompieno. I'm very happy even though we had some hiccups, but all in all, overall, I'm very happy of what happened.
I'm amazed le ka performance ya bomme ba rona ka ba dirileng ka teng. kgaisano eo ya malatsi a mabedi e ne e tsene ke ditlhopha di roba bobedi bafenyi double action ba ikgapetse 5,000 pula Mazoti FC ba dule ka 3,000 pula fa se se feditse mo maemong a boraro BDF 11 ladies ba lebogile ka 2,000 pula Tshepo ke himile PTV Sport Mogoditshane. Mothetso a re sa go le tlole maro ka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se bothaletse le bogejelo kgaitsedi ke sentle mo o neng a rola sentle bontle ka puo ya diatla tse masha go mo tsetswa thobeng tse le phepa ka lo sa bone o tla be a le malalala o tswa go tla go garra jalo thulaganyo ya Botswana Connect ga kologelwa gone gore phutego ya bolesome le botlhano ya African Union Broadcasting e tsweletse mono ga borone tla be re bo a re tlolela gone ka go itsetsa jalo ka tlhamallo tsola ntse o bereka ka bonna tla bone go pila le botswerere jelo rata lotlhe bokalaje modimo jo.